lubbuu haadha manaa ofii tiksuu dirqama rabbiin abbaa manatti kenne. Haadha manaa ofii tiksuun balleessitu gorsuun dirqama abbaa manaati. Dhimma haadha manaa keenyaatiif yoo nuti dhimmamuu baanne namni dhimma haadha manaa keenyaa nuuf dhimmamuu hin jiru. Kanaaf wantoonni ta'anii dabran hundi biyya lafaa kanarratti gaaris ta'ee badaan nuuf barumsa guddaa jiraatadha. Kanaaf dhimma keenyaaf haa dhimmamnu. Dhimma keenyaaf akka namni biraa dhimmamu. Harargeedhaa wajjin kan wal qixxeessee ilaalu Ameerikaa fi Awurooppaadha malee eenyumaa wal qixxeessee ilaalu hin jeen. Takkaa miila mataa godhee yaadeen beeku. Takkaa mormi kiyyaas mataa kiyya baadhachuu dadhabeen beeku. Mataan kiyyaas morma kiyyatti ulfaateen beekuun siin jaabar afaan Oromooti. Qananii addunyaa dhalattee ka guddattee godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuuti. Akka nama Oromoo obboleettii isaa takka dhabeetti gadda guddaa fi hirfaatuun guddaan nu dhagaamus addatti garuu akka nama Harargee obboleettii isaa takka dhabeetti hedduun gadda. Waliin beektu waliif hin beektu yaa Oromoo. Jaalalli bakka hunda nama dhaabaa jaalalli akka hunda nama godha jettanii. Warri bakka hin taanee fi nama hin taane wajjin bakka hunda dhaabbattan jireenya kan keessan jireenya gaabbiitii fi jireenya sheenaa akka ta'e asumaan maal isin qofa maatiin teessan obboleettiin haadhaa fi abbaan hiriyaan teessan warri isin duuba hafan du'a teessan takka maleetiif jiruun isaaniitis akka malee taatee akka jiraattu asumaan godha. Jaalalli nama hogganu nama jaalala hoggana isin sobinaa warri jaalalaan nama hogganaa jaalalli gowwaa jaalalli humna qaba jaalalli keetumaa keeti keetumaa sitti aana. Gaafa qeeteetirraa mandara keetirraa fagaattee qilleensa keessa bobbaate jireenya keetii fi duutii teetis qe'ee fi nama keetirraa fagaattee jireenya qilleensa bobbaa taatee jechuudha duutii teetis. Kanaaf dhaamseen dhumarratti obboleeyyan kiyya kabiraatiif qabu yoo jiraate warra jaalalli mo'ataadha jaalalli injifataadha jettanii buxul jettan hegereen teessan hegeree qananii addunyaatiin garaagarummaa akka kan qabne siireesii jala mureessanitti mun barbaada. Hubaddaa. Gareen gandummaa fi gosummaan jaaramte dubbii tana jalliftanii warra gantaa fi gosa keessanii iyyitan isarraa dhimman qabu. Hariir siireesii dhugaa lafa jiru naasa. Jaalattuus jibbituus kasi baasu kasitti aanu kasiif ta'u kasi bulchu kasi jijjiiru fi kasi hin jijjiiramu nama keetii fi nama kee qofa. አንዱ ዓለም ነው ራሱ ወደ ሆስፒታል ይወሰዳት ፖሊስ መጥቶ ለምርመራ እሱን ይዞት ሄዷል። ከዚህ ውጪ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ ወሬዎች አሉባልታ ናቸው። አንዱ ዓለምን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱት ቃሉን ለመቀበል ነው ሲል ራሱ አብራርቷል። ጥንዶቹ በቅርቡ ትዳር የመመስረት እቅድ እንደነበራቸው ማኔጀሩ ለቢቢሲ ቀን እስከ ማታ የልደት ፎቶዎችን ሳነሳት ነበር። ጠዋት መርዶ አረዱኝ። በፎቶግራፍ ስራዎች ካፈራዋቸው ወዳጆቼ መካከል የቀኝ እጄ ምላት እህቴ ቀነኒ አዱኛ መካሪዬ ጓደኛዬ የክፉ ቀን ወዳጅ ነበረች። እነዚህን የልደት ፎቶዎች ሳነሳት ነበር። አንድ ሰዓት በሰላም ተለያየን። ዛሬ ጠዋት መጋቢት 2017 ጠዋት ማረፏን አረዱኝ። አንድ ቀን አልፈን ወደ ሞተችበት እለት ስንመጣ ደግሞ በዛ እለት ምንድነው የተፈጠረው ስለሚለው የአንዱ ዓለም ማኔጀር የነበረ ሰው የተናገረው ነገር እስቲ ሰምተን እንመለስ። የአርቲስት አንዱ ዓለም ማኔጀር የሆነው ሌሊሳ እንድሪስ የአስከሬን ምርመራው በሚኒሊክ ሆስፒታል እንደሚደረግና የሟች የቀብር ስነ ስርዓት ረቡዕ እንደሚከናወን ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ተናግሯል። ቀነኒ ከሚኖሩበት ህንጻ መውደቋንና ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ መሞቷን ሌሊሳ ተናግሮ አንዱ ዓለምና ቤተሰቦቹ ወድቃ እንዳገኟት አስታውቋል። ሌሊሳ ንጋት 11 ሰዓት ስልክ ተደውሎ ቀነኒ ጉዳት ደርሶባት ሆስፒታል እንደገባች እንደተናገረው ገልጾ እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ከአምስተኛ ፎቅ ወድቃ ነው የሞተችው። ሁኔታውን ለማጣራት ምርመራ ተጀምሯል ብለዋል። ማኔጀሩ አክሎም መኖሪያ ቤቱ አዲስ አበባ አራብሳ ሰንሻይን ተብሎ የሚታወቀው አካባቢ መሆኑን ጠቅሶ ጥንዶቹ በስፍራው ከአንድ ዓመት በላይ መኖራቸውን ተናግረዋል። ከክስተቱ በኋላ አስከሬኗ በአቅራቢያ ወደሚገኘው ያኔት ወደ ተባለ ሆስፒታል መወሰዱን ገልጿል። እስከ ምሽት ድረስ ከቆየን በኋላ ፖሊስ መጥቶ አስከሬኑን ለምርመራ ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ወሰደው። ቀጥሎ ሱሉልታ ወደሚገኙት ቤተሰቦቿ ተወስዷል።
አስክሬኑ ማለት ነው። የቀብር ስነ ስርዓቷ አዲስ አበባ ይፈጸማል። መቼ ነው የሚፈጸመው? ዛሬ 9 ሰዓት አካባቢ ስላሴ ካቴድራል እንደሆነ ያው ያገኙት መረጃ ያሳያል። ሌሊሳ እንደሚለው አርቲስት አንዱዓለም በአሁኑ ወቅት ለምርመራ ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚገኘው። አንዱዓለም ከቀነኒ አዱኛ ግድያ ጋር በተያያዘ ጓደኛዋ ሞኔት ቤክሲሳ እቺ ልጅ ማለት ነው አንድ አነጋጋሪ ጽሁፍ በፌስቡክ ገጿ ላይ ጽፋለች። ይህንንም ጽሁፍ ብዙዎች እየተቀባበሉት ይገኛል። ጽሁፉን የጻፈችው በአፋን ኦሮሞ ነው። ሀሳቡን በአማርኛ ነግራችኋለሁ። ጃለለ ጃለለ ጀደኒ ሲርቡፍ ጃለላፍ ጅራችሁ ወሊፍ አዳ ወለሎፍ የደሎን ወሊት ዱፌ ያደነም ሄዱ ኢብሳ ጃለሊ ከናፍ ገቲነ መከፈልቺሳ ብላለች። ምን ማለት ነው? ጠቅላ ሀሳቡ ፍቅር ፍቅር ብሎ መስፈንና ለፍቅር መኖር ይለያያል። ግጥምና ዜማ የብዙ ሰዎችን ሀሳብ ይገልጻል፣ ፍቅር ግን ዋጋ ያስከፍላል ትላለች። ይህ የጓደኛዋ ጽሁፍን በብዙዎች ዘንድ ጥያቄን ያስነሳ ነው እና እናንተስ ምን ትላላችሁ? እዚህ ላይ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩ እስቲ። ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ለቀነኒ እህታችን እግዚአብሔር በአጸደ ገነት ያኑርልን፣ ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኑርልን። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ወጣትነቷ ልጅነቷን ነው እንግዲህ ባጭር የቀረችው። በጣም ያሳዝናል። ከሷ በላይ ደግሞ እሷስ አንዴ ሄዳለች እና ቤተሰቦቿ ህመሙ ቁስሉ በጣም ነው የሚያማው በጣም እና እኔ አንድ ነገር የታየ ነገር አለ። ትናንትና ቪዲዮ ሰርታ ፊቷ ለራሱ በጣም ምናምን እያላችሁ ለዚህ ቪዲዮ በጣም እያነጋገራችሁ ነው። ይሄ ቪዲዮ ትናንትና የተሰራ ቪዲዮ አይደለም። ድራፍት ላይ የቆየ ቪዲዮ ነው የለቀቀችው። ድራፍት ላይ የቆየ ያልኩት ደግሞ በምን ምክንያት ነው? ወደ ታች ስትወርዱ እዚህ ላይ አለ። አያችሁ? እዚህ አለ እራሱ በቪዲዮ በምኑ እራሱ አለ። አያችሁ? አያችሁት? ቀኑ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ መቼ ነው? ያንኛው መቼ ነው? ስለዚህ ይሄ የተለቀቀው ድራፍት ላይ የነበረ ቪዲዮ ነው የተለቀቀው። ይሄ አያችሁት አይደል? ቀኑን እንግዲህ ሚስጥር ያለው ይመስለኛል። እግዚአብሔር ደግሞ እውነቷን ያወጣላት ለነዛ ምስኪኖች አባትና እናቷ ሲል እውነቱ ያወጣላት። በእውነት በጣም ነው የምታሳዝነው። እግዚአብሔር በአጸደ ገነት ያኑራት በድጋሚ። ኮታ ሜጀራ ኬኛ ኦሮሞኒ ዶክሳን ፈንጦን ፈይሱ ጀዳ ዱጋማ ጅሩ ወሊት ታሶፍናና biyya keenya keessatti namni yeroo baay'ee beekamtii isaa da'eeffatee silxaana isaa da'eeffateeti taayitaa isaanii dabeeffatanii nama baay'ee ajjeesan. Mucaan kuni halkan walakkaa sa'a 9 duutee jedhame. Garuu moreeffise immoo ganama argamee jedhame. Sa'a 9 sanatti yeroo isheen of darbatte namni arge sun maaliif sa'aatii sana akkasii reeffisee lafaa ka'u hin goosisamneeniin? Eenyutu arge sa'aatii 9tti of ajjeesuuse? Isarra darbee immoo abbaa manaa si ajji wajjin ciisti mini yeroo isheen sa'aatii sanatti biraa kaatee gadi baatu eessatti maaliif hin gaafanneeniin? Obboleettiin abbaa manaa mana sana turteettiin yeroo isheen balbala banattee gadi baatu eessa deemtaa jedhamee maaf hin gaafatamneen? Isin mana keessaniiti namni tokko halkan walakkaa balbala banatee bir jedhee yoo bade callattanii ilaaltanii dhiistu? Abbaan manaan kee manaan kee si biraa kaatee balbala banattee deemtu eessa deemtan jettanii? Manoo fincaanii maafillee yeroo namni ka'u maaliif kaatee jettanii waliin gaafattanii nagaadhaa waliin hin jettanii? Isa malee immoo du'a see sa'aatii 9tti erga argame hanga bariitti maaliif eegameeni? Wanti kana booddee wanti sirrii hin taane tokko jiraaniin dhugaama dubbachuudhaaf wanti sirrii hin taane tokko jiraan kana booddee. Egaa biyya keenya keessatti dhugaan namaa dhibbatti hin baasa jedhuuf biyya kamiirratti iyyuu dhugaan namaa dhibbatti hin ba'u. Garuu dhugaa see Waaqayyo hin baasa, dhiiga ishee Waaqayyo hin barbaada. Utuma immoo kaatee gadi baatee ofiisee of darbatteeti ofiishee of ajjeeftee intalli kuni maaltu hamma kana akka isheen geessu isheedhaan ga'e? Guyyaa sirbaa turte, guyyaa nagaa turte, amma galgalaatti nagaa turte, irriba see keessaa maaltu garaa ishee nyaate akka isheen miidhamte akka isheen miicamte gadi baateeti ay nagaa jettee of darbattu maaltu godheeni? Egaa nuyi waan tokko iyyuu jechuu hin dandeenyu, abbaa murtii Waaqayyoodha. Garuu immoo warri taayitaarra jirtanii dhiiga mucaa kanaa barbaada. Beekamtii da'eeffatee namni kamiyyuu dhala namaa
galaafatamee lubbuun namaa galaafatamee biyya keenya keessatti akka bilaashaatti hafuun baay'eedha garuu akka kanaatti immoo namni beekamtii da'eeffatees immoo wal galaafachuun gaarii natti hin fakkaatu. Dhiigni mucaa kanaa haa barbaadamu jechuurraa kan hafe wanti nuyi goonu kan biraan tokkoyyuu hin jiru. Egaa Waaqayyoo inni murtiirra jiru maa murteessuun inni iji isaa bakka hundumaatti argu maa faraduuniin. Guyyaa gaarii qabaadhaan isin jira nagaadhaan naaf oola. Yo,